لوبيتي مسلم أخون مسلمونගේ බෑවන්තකමයි ඉස්ලාමී උඛුවත්තරිකම් වරුගද කුරුමට්ටක කුරංජෙහෙ දෙවණකමකි මුස්ලිමුන්ගේ හිත්තන් එකති ගණකන් හෙදුමක් හිත්තකුගා ඕගාවිරිකමයි කුළුණුවෙරිකමයි හිංහෙයකමුගේ ශුඌරුතහුගේ ඔන් ඉන්දා එය ෆෙන්දි හද්දා බොඩු කුරුමම් මසක්කෙක් කුරුම් මිකමා අරාරුම් වෙදානේ කොම්මෙකමකා දුරු හෙලිමුන් මාන් අල්ලාහ් වහී කුරවා ෆාවා බස්ෆුලගේ මානාගාවේ adi tiyaba mihun emmen Allahuge waafashuga ebahi Allahuge deenuga hifattashe adi wakiwe nugannashe adi tiyaba mihun ebbayako anebbayakan adawa terin kamuga waniko Allahu tiyaba mihunna devvi ni'ma tiyaba mihun handuma kurashe ekalaange tiyaba mihunge hittan ekveri kurevviye den ekalaange devvi ni'matahuge sababun tiyaba mihunni ahuntake kamuga vejjayimuwe adi tiyaba mihun narakaage walugandege tumfen matiga wimuwe den ekalaange tiyaba mihun ein salamek kurevviye Allahu ekalaange ayetta tiyaba mihunna bayan koddevani efada inne ei tiyaba mihun tedumagu libigatu mattakaye Islam deen wani aus wanhaya khazraj wanhaya demedugawen haturu verikamai negani kamuge alifanganu nivwala alifanuge walugandegge tumfain matin islami ummai duralla salamai koffa miyadwes muslimunna mikan nukureven wi sababenne mikama beenumwa eggalakan erumai oga virkamai ekaku anekakan alalumuge ruhu muslimunge kibaga ebahuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى معنى එබ්බයක අනෙබ්බයක දෙක ලෝභියුමායි අලාලුමායි එබ්බයක අනෙබ්බයකන් ඕගාවිරි වුමුගා මූමිනුන්ගේ මිසාලකි එන් හෂිගඬෙක්ගේ මිසාලේ ඒ හෂිගඬුගේ ගුණවනේ බලිවෙජ්ජ නම එහෙන් ගුණවන්තන් හේලා හුරුමායි හුන් ආවුමුගා ඒ ගුණවණකන් ඉජාබ දේනතේ أديوسما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا فاوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه معنى ميهج أميل نفس دك لوبي ورن إناج أخادك لوبي وجوم الدان دين تيبا ميهونج ترين إكاكوس فريهم ين إمام وميها وكمغانوه إسلامي إبا وانتكما إيمان كمغ أخوة تريكن muslimunge hittahuga ufedi boduwi mi loibbai mi ogaavirikamai mi kulunai mi eggalakan erumuge sababun mi bahata kanula wahdaten nonnane mi bahata kanula mi ukhuwetterikamen hasilen nukurevena lobwati beleni verinnai edurun daringe hittahuga islam deena lobi jessumai edin genasdin ekverikamai ebba wantakamai wahdat darinna daskoddi egotuge mati ekudin tarbiyat kurumaki tiya lobweti beleniwerinnaay edurunge masuliyate e masuliyatu furihamayan ada kurabwashi muslimakhun rasulullah sallallahu alaihi wasallam loibbay isaruge matiberi akhlauge matiga islami wahdatu bina kurevvi gotamedu nikam visnalama hingashi main allah muslimunge furatama mujtama sifakoddeva wahi kurabwa faave للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون معنى ايورنگه گدرنا ايورنگه مدلون نرلافا فقير مهاجرنا افاي مدلوغا حق وي ايورني الله ಗೆ حضرتم فضل ವಂತವರಿಕಮ ರೂಹಿ ಬೊಡಿಗತುಂ ಎದೆ ಮೀಹುನ್ನೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಶಾಯ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಾಯ ನಸ್ರುದೆ ಮೀಹುನ್ನೆ ಎವರೆನ್ನಿ ಹಮ ತೆದುವೆರಿನ್ನೆ adi evrenge kuriga al madinaga wazam verive iman kamuga qaim vetibi ansarun evrenge gatan hijra kuri muhajirun deke lobi vete
adi eurenna ebahi muhajirunna devvi evves ecchakan evves beenumek nuwata dahivetikamek euren ebahi ansarunge hittakuga nuweye adi eurenga amilla nafstahuge macchak eurennan iskandete eurenna beenun terikam boduwefa wi nama vesme emihegge amilla nafsuge dahivetikamun minju wejje miha dannashe fahe eurenni hama dinnawane mihunne muslim akhun mi wahdatu hardana kurumattaka kirita qur'an algundu menna gowalani muslimun ebbayako anebbayaka waagi verive nasru dinuma muslimun ebbayako anebbayakan alaluma muslim akhun islami wahdatu qaim kuruma beenuwa kantattahuge terega de basmuntaka araruntaka durhelumve islami wahdata imankamuge ukhuwetterikan qaim kureveni amilla maslahataka dunyavi manfaata kavure ummatuge maslahatan iskurevigen badruhan guramaga main allah muslimunna devvi nasrai kamiyabiya vidigen muslimunge meduga debasmuntaken ufedunu mifada halattahuga muslimun amal kuranjehene minganuta bayan koddevamun arahushmain allah wahi kurawwa faave yasalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين معنی غنیمہ مدلامد ایورن کلیگ فانا سوال کرتے کلیگ فان وداڑ واشه غنیمہ مداونی اللہ وشائی رسول آیشه فہ اللہ واتیبا میہن تقوی وریواشه ادی تیبا میہن گے دمیدوگے گلنتن اصلاح کراشه ادی تیبا میہن مومنن کمگاوانما Allah washay ekalaange rasulaya tiyaba mihun kiyamam washe mi basfulun enge gotuga ararum buma debaswuma demeduge guluntan nuba vejjanama warugada miha wes balikashi vedana adi nikameti miha halak vedana maang Allah wahi kurabba fawe wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin maanai adi allah washa ikalang rasula yatiyaba mihun kiyamam washe adi tiyaba mihun debasve ararun nuwashe debasve ararun wanama tiyaba mihun findive tiyaba mihun ge baru neti hinga dane adi tiyaba mihun ketteri washe hama kashavarun allah wodigem wani ketteri na ekuge dobweti muslim akhun islami wahdataki waki sakafataka nuwata waki qaumaka nuwata waki fantiyaka nuwata waki jinsaka dekolam muslimun ufla shi'arennu ei evves mujtamaakan nurakkalen ekkamen ves numenumbe ekamaku mi hewkantattakan amur kurmasha nuba kantatta mana kurumuge tarhaage terega ekkamek mi shi'aruge amazaki main ummate bina kurun algonu menge lobbete rasula sallallahu alaihi wasallam nabi kamaagem fonuvi alam takar rahmat ekkamuga main allah wahi kurawwa faave wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin manai adi alam takar rahmat ekkamuga menuvi timan raskalaange kaleg faanu nufanuwame alamenni ebbayako anebbayakan alala ekwerikama ebba wantakan damahattam masakke kura bayakomuga labwande amin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أولا وآخرا والشكر له باطنا وظاهرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
එම්මහා හම්දු සනා තාරීෆ් හුරි අල්ලාහ් සිරායි ෆාලුගා ශුකුර් හුරි හැම එකලාංගිය අල්ලාහ් ෆියවා හක්වගෙන් අලුකමෙක් කුරවේ hen ඉලාහකුණු වාකමන් අලු හෙකිවන් මුහම්මද් ගෆානි එකලාංගේ අලාකම ෂායි රසූලාකමන් අලු හෙකිවන් මුහම්මද් ගෆානුගේ මච්චෂා එකලේ ගෆානුගේ ආලුන්නාය අස්හාබුන්ගේ මච්ච සලවාතයි සලාමයි බරකායි ලබ්වාන්දේ මේ සලවාතයි සලාමුගා එකලේ ගෆානුගේ ආලු අස්හාබුන්නාය එකලේ ගෆාන රිවෙති ගොතුගා තබා වීහා බයකු ශාමිල් කුරබ්වාන්දේ ආමීන් මායින් අල්ලාහ් ගල්තකුන් තියබා මීහුම් මායින් අල්ලාහ් බිර්වෙති වේ තක්වා වෙරිවාෂ් අදි තියබා මීහුම් මායින් අල්ලාහ් වෂා එකලාංගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කියමන් වාෂි මුස්ලිමාහුන් ඉස්ලාම් දීන් ගෝවාලනි එබ්බා වන්තකමෂායි එක් ගලකන් එරුමෂායි එකති ගණකවමෂායි බෑබා නූමෂායි එකකෝ අනිකකු දෙක රුලිනාස් එබ්බඬු එබ්බෆා බයෙක්ගේ ගොතුගා උම්මයි බිනා කුරුමට්ටක අතුගුලාලුමක් තවහීදුගේ කලිමය ෆහු ඉස්ලාම් දීන් ගෙනස් දීෆා වනි කලිමාගේ එබ්බා වන්තකන් ජමාතුගේ වහදතායි සෆ්තහුගේ වහදත් ඉස්ලාම් දීනුගේ අහුළු වෙරීනන් මිදීනුගේ අකීදාගේ මතීගා ෆාතිලත සාබිත් කොග්ගෙන් ඉස්තිමාරුන්ගේ අවානුන්ගේ කුරිමතීගා ගුඩා නුලා තිබෙවුනි මි වහදතුගේ සවබුන් අල්ලාහුගේ වජුහ ෆුලට්ටක ලෝබිවුමුගේ සවබුන් අල්ලාහුගේ එංගෙවුමන් ඉජාබ දිනුමට්ටක එකකු අනෙකකන් අලාලුමුගේ සවබුන් කීරිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆාවේ ඉන්න අල්ලාහ යර්දා ලකුම් සලාසන් ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال معني هم كشورون الله تيبا ميهن كبين تين كمكر روحي ودي غنوي أدي تين كمكر روحي ودي نغنوي එකලාංගේ රුහි වොඩි ගන්නවා තින් කමකි තියබා මීහුන් එකලාංගයන් අලුකන් කුරුමායි එකලාංගයා එහෙන් එව්වස් එච්චක ශරීකු නුකුරුමායි තියබා මීහුන් එම්මෙන් අල්ලාහුගේ දීනුගා හිෆෙහෙට්ටුමායි තියබා මීහුන් වකි වකි වේ නුගතුමෂේ එකලාංගේ රුහි වොඩි නුගන්නවා තින් කමකි යෝල වාහක දෙක්කුමායි බේකාර සුවාල් කුරුමායි මුදා ඉස්රාෆ් කොන් නගාලුමේ මුස්ලිමාහුන් තියබා මීහුන්ගේ මෙදුගාවා ඉස්ලාමී උඛුවත්තරකමුගේ මතින් හඳුම කුරාෂි තියබා මීහුන්ගේ මුජ්තමාවගාව ඉස්මාම් වී රීති අඛලාකියාත තබාවෙ තෙදුබුනාෂි දොගුණ හදාෂ් මුජ්තමාව බාබාවෙ නිකමති වෙදානේ එව්වස් කමෙන් නුකුරාෂි ලොබෙත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆාවා ෆදයින් කොම්මෙ මීහකු වෙස් හේවකමුගේ තළුදඬියක වාෂි නුබා කන්තහුගේ තලක වාෂි එකකු අනිකකු දෙක රුලියාස් වාහක නුදක්කා නුතිබේෂි එම්මෙ රංගලු මීහකි ඉස්වේ වාහක දක්කා මීහා මුස්ලිමාහුන් දෙදුනියේගේ රහමත් එක්කමුගා ෆොනු විමා නබියා සලවා කියවා සලාම් ලෙවුන් එදි දුආ කුරාෂ් මායින් අල්ලාහ් වනි මුමිනු තකුන්නන් එකම ගද අමුරු ෆලකුන් අමුරු කුරවාෆා එකලාංගේ වහී කුරවාෆාවේ ඉන්න අල්ලාහ් ව මලායිකතහු යුසල්ලූන අලන් නබිය් يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معني هم كشورون الله وكلانج ملائكة نبياج متى صلوات اللوته إمام وجميستكون تبا ميهون كليك فانوج متى صلوات اللوون أدي دعاء كراشه أدي كليك فانوج متى سلام لوون أدي تبا ميهون جنا دعاء كراشه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين هدوا بدكور برسكلاك على منك برسكلانج أنجوا فوا فدا إبن إبفا بيهكم قالبان ديب على منك هيت صاف طاهر كدبا على منك إبيفنت بيكم قالبان ديب على منك مجتمع رنجل صالح مجتمع كم قالبا على منك هيتن إكبر كربان ديب
alaminnaki islam deena lobikura adi deeni kankama farwatiriwa bayhukamuga labwande amin haddawa bodu kore viras kalako alaminge rajya tiyagi kurabba tiyagi kandama hattawande amin rajya kanduta emverikamai masverikamuga rodi barakain ituru kurabba mevataka govantaka emmeha rizqutahuga baraka labwande amin emmeha rogataka balimadukamun alaminge rajya rakkahatiri kurabba furihama sihhata aafiyatuga ni'matuga alamen labwande amin islam deena duniye kantan islahuga magun hingewmak ibaras kalaange khiyar kurabba fawa verinan hidayata nasra tawfiq debwande alamen tere marwe gosfawa mihunna diriti binge fa fussawa rahmel labwande duniye gaves heukan akhiratu gaves heukan debba narkaage adabun alamen mutti kurabwande amin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استعوا اعتدلوا صفت السيدة ترتيب كل بمدن بيرغ هدوا صفت بس مسكت تريغ صفتك غوليغن داغو تنهدوا مدن صفوا صفوفكم على سنة رسول الله. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر سبحان
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على ما قدمت وما أخرت أنت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله